Tangazo. Ubuyobozi bw'ishuri Shalom Stars Academy riherereye mu murenge wa Rugarika akagari ka Sheri umudugudu wa Ntebe baramenyesha abifuza kuharerera ko twatangiye kwandika abana bazahiga mu mwaka w'amashuri wa 2026-2027 bandika guhera ku bana bifuza kwiga mu mashuri y'incuke, maternelle ya mbere, maternelle ya kabiri na maternelle ya gatatu, no kubifuza kwiga mu mashuri abanza umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane, mu mwaka wa gatanu no mu mwaka wa gatandatu. Kwiyandikisha byatangiye kuwa mbere tariki ya 13 z'ukwa karindwi 2026 dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu kuva saa 2 za mu gitondo kugeza saa 10 z'umugoroba. Wandikisha umwana yitwaza imyirondoro ye, indangamuntu z'ababyeyi, indangamanota y'ikicira soje cyangwa ifishiye ku mwana utangira maternelle n'amafaranga y'u Rwanda 5,000 yo kwiyandikisha. Mwihutire kubandikisha imyanya itarashira. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0788752341 no kuri 0788750560. Umuyobozi w'ishuri Uwanyuze Francine.